Čekaj, na njoj sam treba kanec. Imaš bolju gumu ili... Prošle godine sam kupio za Požegu nove. Samo sam opilio Požegu i ne služim. Onda su da. To će biti dobro. Može li? Koji si bio? Znači napravljeno to. Nemam pojma, sjeo sam sad dana. Prvi dan, a? Super, tak ide trka, da. Nisam poznanje, ali nisam... Da. Dobro, bitno je biti okej. Da. Da, nije to da je... Tempora izgleda. Novi model ovaj. Nova Tempora. Evo mater kako izgleda ove ukopičku. Ovo je kaj je Irek pao snijeg. Da. Koliko je sati točno? 11:03. Ma ne, bude hvala vam se, sve ti sjajno muziku, pa ja sam ti već u tebi. Ne znam je li tu suho ili mokro ovdje tu na preladu. Ovdje tu. Kaj si ti vratio, a? Ne može bez toga. Samo sam došao malo. Ma samo malo, da. Kaj ste s autom ili? Auto malo. Da mu vjerujem da je kupio ove oklope od mene. Kad vi idete van? Sada. To je sve. Još jednom, poštovani posjetitelji,
Moto utrke nagrada Križevačka 2020. Pozivamo vas da budete odgovorni i da poštujete propisane epidemiološke mjere, a posebice mjere socijalne distance i higijene, kako bismo svi zajedno mogli uživati u utrci nagrada Križevaca 2020. koja je ujedno i evo prva utrka u ovoj moto sezoni.
Hvala.